Sa bali man na nakapadasan ti may sakab sa ating kay mga ganita dito drama ama ng Bianang. Welcome to my YouTube channel, JENA ALMOITE DRAMA. Nga makablawa man pa ni Mylene Aguilar, Geraldine Bautista, kan ni Marita Kokya, dito San Quintin, Pangasinan. Manipod kanikab sa tesisan na pudnanagan ti may patangatang ita ang drama akapadasan. Kasto iti ko nana, Dear Manang Bianang, nalakaak nga gungunget, nang runa no damang takaw iti mulak. Aday di pasama kajak malipatan, kat ada pa kay naigan na iti padak abaket akarubak. Kat day tangarod ti pagtarayan ti istorya. Rugyak ti agsalaysay. Nanang, apay, asino di pinagsasawan nyo itay dito paraangan nyo? Nagpiksa ti busis nyo. Mangagaging kay di kalsada. Dagitaman ka aruba ang mga alalatan iti bunga kan bulong ti marunggay. Di da pa'y mutamong ay pakada. Baybayan nyo latta ka din. Di yung malapagan ano dagita. Mayat kiti atap no may ranod mo dagiti ka aruba iti bunga na. Di yung ka di iparparit. Iti kasta di da kay matparita no da kayon tumot at da masapul na kadakwada. Papaadwak nga rod ti bunga na. No kayat da akat gatangan da. Agruam damot nga karadawat. Matangkanan laang ti bunga da iti puon na. Sayang lang no matangkanan da. Ay na dayta ka manen dyan na. Kundi sermon ka manen kanyak. Mapankakit din iti papanam. Tani, ado pa'y ti dalusak di tao nagtibalay. No jak pa'y nangag tay taul ti aso. Jak pa'y kumamaamuan nga dagaya man mangal alay ti bunga ti mulak amarunggay. Aywan, inyagan kayo na iti pangaldawan nyo, tando tilinutok itay. Ay apag iso nga raw, tadyak pa'y masango ti agluto. Nay, naggapwam dyan balasang ko. Di mauasak man dita balay ni nanang, nanaloleng. Umanungat manun. Ay na, niramil tumot dita karuba. Amo na lang arudan nga iparit ni nanang mo dagita bungat marunggay na. Pinatuloy na pailaang tinangala. Sapay nagdakkel tay nga at tinukol na. Anya ngay, nakangaglakag nga rodan ka ni nanang mau. Ay, adda nga imiimot ni nanang ko nana. Isapas pasensyaan yun. Naimbag ko mga rod, ano makan na amin abunga timula na. Ngamsaan mo nga rod. Nakababain pa ikit din tikas di nga ugali ti inak nana. Sumana mangag amin ti karuba. Ay, ni, agmay-may saka yun sa manan itaan na. Pimanaw manan dyan akyo? Wana bala siyang kaw, nagpasyudad manan. Tanay, adda trabaho na. Kan masikog ni bakit na. Awan kadwa na. Alakit, anusan nyo manan at agmay-may sana na. Wana bala siyang kaw, nairwamak matke din. Hey! Tumanaul kamot nga aso nga. Anya tataulam di taya. Apo, mabaling kang damaga po. Nay, apay, asino kayaw? Siyak ni Raul, nana. Agdamag kami kumalang na damuyo ang mabalin na maabangan. Uray itala nga rabi. Nadadaulan kami ngamin itilugan kat adayo pa tinaggapuan mi. Ay, awan amok ang maabangan ditoy. Anya nga iti amok, numang limlimo kayo laang wano anya. Saan kami akas tanana? Kas makita yun mo, kadwak pa iti ubing ko. Agdamag kayo laangan iti sabali. Awan ti amok iti dayta. Alangarod nana, kaya't agyamanak. Nakadkadlaw mo't amang limlimo dagita. Amang nubaro ang modos dagiti akyat bahay. Madlaw nga da mabalinda. Ngam dito'y pay mo't tinapili da apagdamagan iti maabangan. Manulaang ti pamasahe no kayat dati agbiro kay jay sentro. Ang sa bagay, sumipngutan. Man-mano tilugan nga agpasentro itan nga oras. Mala, umunag kayo pa'y barok. Ay, sapay ilaylayat naman ang titudo ang napigsa. Ay na, awanan natin maluganan yun no kastoy nga oras sa mapan ijay sentro. Ijay nga mintayan ti ado ang maabangan. Kasta ka din, ana. Ay, kasalungatan. Akit umyan kayo pala dito'y balay Uray katagmay may saak mo't dito'y.
Taada ijay syudad ya anak ko. Angam na anusan nyo ato'y nanumu abalay may. Tabasit, kan saan na simentado ti diding na. Kan agtudo agtudtad. Iso atay tayaak ititimba no kwa. Ana, agyaman kami nana. Nagsayaat kayo. Di kayo madanagan. Saan kami anaarte? Pagyamanan mikit niya, tanda pakiturugan may nana. Ay na, masyanak ngamin di ta ubam nga ubeng. Madlaw na bannog iti biyahe. Mala, ayabam di asawam ijerwar. Sapay masikugsa. Kaslasan mo't matagtagaray. Saan kami na makaawat iti Iloko nana? Tagalog diyan muna. Ay, kastaya. Mala, pastrakam nga rodon. Kat ipagpabalayo latan. Paspasin siya kayon Agyaman kami nana. Sana bali, tano matarimaan tayo lugan may. Pumanaw kami matlaang. Andan samot sa nga ili ni Nana Luleng nanang. Nalabasa kitay. Jak mo may rupaan mo sino dagi chay. Nakitak mutlaang itay agwalwalisak di ta arubayan. Iso dagita katay na isarong ditoy at taga-adayo a lugar. Nadadaulan da kano itilugan. Kat ijay pa'y kabang-ibang nga ili ti papananda. Ay, kastaya. Nanak ko. Nagturod nga rod day taloleng. Tadi tabalay na apinadagos dagijay. Kasanon ngay, numanagdakdakes gayam dagita. Nasing pangarod ni Nana Luleng. Ultimo po sa wano aso amay sarong ni tabalay na kapakanan na. Kurang nalampunan na ida. Agpakalaing gayam. Kunambetlan bak nang mata kundi tulong. Angam kaslan lasing pagmadagili sa nga ili na nanang. Nagisam damot itay limaba sa kichay. Di tay laam mo no agin sisingpet dalaeng. Agyaman kami nana ha. Uray saan da kami akam kabagyan kat pinadagas na kami niti balayo. Awanan yaman na barok. Rumbang la tulungan dagitag kasapulan. Sana may sa tal daw kunada nga road. Nagsayat kayo nana. Aywan, awatan nyo na ito eh. Isupay nga inayon nyo apaggatang iti abastuyo. Ay, sanan barok. Di kay masingsingiran. Nagadupay tay grocery nga imbatiyaw. Alan nana, awatan nyo kuman. Di kayag babain. Intun sumarong sumarong karak tumarin. Kitaak no niya ti mabali na may tulong ko kada kayo. Tapno saan kayo nakakaasin o kas niya agtudo. Agtagtag gayam ti bubong yaw nana. Ay, wun nga rod Mamin apul latak nga maikat mo lata. Kansa na balik damot timba maitaya. Narwa makaon. Mano matatawa na nakasto ti balay ko ngay. Alangaron nana, saan kami ngagbayag? Agyaman kami manan, iti panang pasangbayo kada kami. Mala, awan anyaman na, barok. Di kala nagpanpanunutan loleng. Nagpasangbay ka iti di mo kapkapin ano kan amam mo. Kasanon no pinagaramidan da ka iti dakes. Sapay agmay may saka di tabalay mo. Ay nanasing po danto pay. Kita man, awan da ka sa napasamak kanyak. Katimbag ko ano nagbayad da mag. Nagbayad da nga rod. Jak kumakayat nga awatan ngam ipilit damag. Nagadupay ti imbati da groceries. Manungay matinyawat na. Mayaten ano nang yawat iti limagasot. Madlaw ngamin ako ripot dagijay kat. Tamailasin ko ti kuripot kan saan. Nakababain nga rod nga awatan tay trismel ayaw-awa da ngam impilit damag. Trismel? Ay sus nagdakalan. Ay awan mapidot mo akas taagatan. Mabainak kumaamangawat ngam impilit damag. Ay nagsayaatan. Naggalantimot gayam dagichay. Ay sayang. Ijay balay ko matinakiturugan da. Adda ko matrismil ko. Ne, apayan. Adda mo ti agsangput alanlandok kas kada simento di tasango ti balay ni Loleng. Nagawid nga tatay anak nang agtrab-trabaho ijay syudad. Kat nalagip na nga ipatarima ang tabalay ta.
Kano ko na naabasit la ti sweldo jay anak na. Kan adda pamilya jay anak na. Nagadupay ti anak na. Imposible. Nanang, umayak man. Ay, Jana, imbag ta imay ka. Umay ka kadi. Apay, Nanang. Sino nga ta tinagpabunag iti materyales di tabalay daluleng? Malagip yung jay nakiturog di tabalay da iday. Jay nga agasawa. Uwan. Isuda ka nung matigimatang kadagita. Anya? Nasingput gayam dagi at tao, Nanang. Kunayo pa'y nga akyat bahay da. Ngambak nang damagayam. May sagayam nga arkitek jay lalaki. Kan ado tinigusyo da. Kunak ano mang limlimo dalaeng. Ngambak nang damagayam. Naggasat ni Nana Loling anya, Nanang. No amok laeng akat siyak kumatinang pasangbay kadakwada. Anya ngay nga rod. Sana bale, tainton sumaruno amok ton. Ay, sayang talaga. No siyak kumatinang pasangbay kadakwada. Di madama kuman ti pan nakatarimaan to'y balay ko. Ay, nagmayat matan, tinamay anda dito'y sigod abalay mo, Loleng. Basit lang, ngam nagpintas. Wen nga raud, isudalatan ti makakaamuan ng disenyo. Pagyamanak atasanan nga agtad-tad ti bubong ti balay may. Imbag ka pa'y, Loleng. Adda nang tulong kun ka. Ay, siyak kumamot. Ha? Ay, si kamot nga menti mo na ngay nasit ganda iday. Ngam pinapanaw mo mga ida. Ngam kit day, saan ko paspasukatan tinaitulong ko kadakwada? Nga magpilit damo ngamin namang patarimaan dito'y balay. Iso binaybay akon Tiamok akat manglimlimo dalaeng. Ngam saan mo't gayam? Pudno gayam dya ibagbagada niya. Ano tumulong ka? Dakdakkel tupay ti sukat na. Wen pudno launay day ta maritese. Nay, sino nga tati tataulan ti aso? Ay kita man itatawa. Sino dagita? Kabarbaro matarupa. Agasawa nga tadagita. Tumalang kiyaw damat. Kuminita da iti aglawlaw. Kaslalang ada ti baknang. Amangan no da ito'y matantiguндaway ko ang matulungan. Tiyam mo siguro ni Loleng. Iso lang tagsuswerte. Gundaway ko matita. Asit gak man ita. Anya ka di ti masapulyo, sir, ma'am. Naimbag nga oras mo kabsat. Siya gayam ni Don Mauricio. Ket isumat ti asawa ni Senyora Esperanza. Naimbag nga oras mo, kabsat. Kastamot ka na kayo. Don kan senyora mo dagitoy. Ay na, iso dalakit din ti instrumento amang tulong kanyak. Bak nang kayam dagitoy. Sir, madam, apay anyat masapulyo, agbirbiro kayo kadi iti pagdagusan. Mabalin dito'y ayan ko, libre laeng. Agbirbiro kami nga ron iti pagdagusan may. Taray, namaliman kami. Di kampay nakadanon iti paparan may. Sapay maulawan to'y kadwak. Ay sus, sapay nagdakla na karnita kadwam, sir. Ang mga numahit stroke, nagpudot ngamin ti panawan. Santo pa'y la naka-face mask. Kasanungay ang makaangas no kasta. Talaga ang maulaw apay, papanan nyo ako nayo, sir. Agad adventure kami lang. Kasta lang aminin tiliw-liwame ng agasawa. Enjoyan may tinabat-bati pa'y atawain ti panagbiag may. Ay na, imbag man. Kahit kasanaw,
Mabalin miti makilagos di ta balayaw, kapsat. Ay uwan, mabalin, basta da kayo. Ay na, marikrik na akon. Daytoy at talagang tisimang bay aswerte kanya. Mangan kayo pa'y inlutuan kayo itinaimas at araon. Ay na, nagsaya atag. Libre ti pagdagusan, libre pa ti makan. Urala bumbumsog ti buksit ko dito'y balay mo, kapsat. Ay, wan kabsat. Awan kadua maidtoy. Agmay-may saka. Tanang asawan dagiti anak ko. Adda iti adayo dya may sa nga anak ko. Kat jemot may sa, inasawa mo lati taga dito eh. Kastaya. Ngam saan da ngagnana dito, itadakat nga rod bukod da na balay. Nanay, nagadumot ti appliances mo. Ngam tidaduma saan mat amaus-usar. Ngam brand new amin dagita. Kastaya. Ipagpabalay yung arudan. Da kayon ti makaam mo dita, tagi na naak mutin. At damutin inroar ko abaro nga ulas, kan pungan nga usaran niyo. Aywan, kapsat. Regalwan kay ti panyaw. Imported a panyaw. Naggapo ijay Amerika. Dahito yaw. Nay, nagpintasan ti disenyo na asabsabong. Nabanglo pa'y day tata kalablaba. Ang utam ka day. Aywan, nagbanglo. Thank you, Nalang aron, inkaginanan, kapsat. Pasensyakan ta, nadisturbo ka. Ay, ayos lang. Sige, atan makaturturog ako na. Imbag ta nakita ka dito istorya na. Adan samot sa nga ili ni nanang mo. Ha? Sa nga ili? Sino nana? Jack amo kung nakano ka bagyan nyo dagi jay. Ni, awan mo't amo ka sa nga ili ni nanang. Nakidagos dan samot iji balay ni nanang mo. At dapay pick up alugan na simbang put idi parbangon. Jack ngamin makaturugan no alas 3 ti parbangon. Kat nakita jay pick up alugan anapan ijay. Ha? Kastaya? Idi kwan na iturog kumanan. Kat idi nagringak. Awam matan tay lugan na nakaparaday di paraangan ni nanang mau. Anya? Nagawid siguro na dagi jay sa nga ili na. Sinukon siguro day di alugan ida. Ay, sige, dumawasak man di tabalay ni nanang nana. Damagak man asino dagi jay asa nga ili na. Nanang! Nang! Ay, aldaw mo't gaya man. Ay, naladawak anak karing. Nanang, ayan nyo! Umay kayo Ay, kaririin ko dyan Apay ay, bumangonak man laang Aywan, dagitay bisitak nga tangay. Nakariing dangatan. Nanang! Nangipanan nyo ka dagiti appliances yun dito balay yung Nangikabilan nyo dyan nagina-avase yun. Kantay dakla TV yun. Nangipanan nyo. Ne, ayan dan ngay. Diyak mo't kinot ko ti dagitay. Ayan dagitay bisitak. Nakitam. Bisita? Awan mo nasang putak dito balay yun. Anya? Awan mo't dagitay bagda dito Ay, Don Mauricio! Senyora Esperanza! Ayan nyo! No kasta? Anda sa nga ili yun, nanang? Wan, kat pinaturog ko ida dito'y balay. Taawan ka no pagturugan da. Di magas dalaang idikalman dito'y balay. Anya? Nagpaturog kayo iti saan yung amam mo? Wan talanga damot tibak nang. Anyat amok ngay, no isuda mo ti makatulong kanyak. Kat papintasan damot to'y balay ko. No subalitan dati intulong ko kadakwada. Anya? Ngamne, awan damutan. Kan, basta awak. Italaan naladawak anak ka rin. For the first time, anak ka.
Ala, amangan mo't no dahil paangot da kada kayo. Iso na mas titurog yo. Anya. Ay, kas tanga-tanga agpaisaw. Ha, ne. Ayan tay imparabaw ko arilok di ta istante nga ay. Ay awan mo taan. Ay sus, natakawan kayo na samot to, Nanang. Sapay nagngina, Jay Relo. Tainted ni kasinsin ko day Jay from abroad. Agbalor ka no iti 15,000 pesos day Jay. Ay sus, ay, sige, likmutan tayo ti balayo. Kitaan tayo, noan niya pa'y dagiti mapukpukaw. Tayin tayo report iti barangay. Ay nahaawan mo't nga agpaiso tay nangina a flower base kon. Sapay ko nga ipatawid ko kan ka day Jay. Pakalaglag ipakday Jay iti panagabrod ko iti. Kan dagitay impausar ko akabarbaro nga ulas kan pungan. Awan mo tan. Ay nagninamot laang dagi Jay. Saan asinsinan nga ulas anak ko. Ay kat inalada siguro amin na napakairanudan da. Ala, kitaan nyo kit dinuan niya pa'y ti dadumaan na pukaw. Tayin tayo ag-report iti barangay. Dagitay branded a plat-plato kan tasta sa kaskadabaso. Awan mo't dito yan ako. Ala, inakukos dan sa amin na nakagawaan yun. Pati dagitay blender, rice cooker, kan juicer ang nagdadakkel. Awan mo't aminan. Nagngingi na dagi jay, tadi kalidad ti brand na dagi jay. Ay sus, nag-aramid kayo, Nanang. Nagpaturog kayo nga min dito balayo iti saan nyo nga maam mo. Kanay baga ni Nana Loleng kanyak nga da kano nakita na pick up nga imay dito balay. Apay di yun narik na aya? Nay, tiyak mo't narik na anak ko. Ay, talaga siguro nga ron nga dahil paangot da kada kayo. Iso na imas titurog yo. Mas daawak nga rood ta narida makmet. Basit la karasakas no kwa kat makariing nga katagos. O sige, intay nga ron ag-reportan, Nanang. Maritisay, nadamag ko tinapasamakan ka. Amo ka, kat katawa am tiliklikod Loleng. Ay, saan mo tama, Ray? Masya nakitikang ka, ha? Amo ka. Gunggunam, kung kunam kanyak itinaknakam mo. Ha? Agam, adan tulat tamot atay nasingpot ang mapasangbay ko ijay balay ko. Nay, apay di ka pala nadidigra. Ada pala panggap mo nga umawat iti bisita saan mo nga mamaw. Sanak ang mapukawan itinamnama. Adan tulat tadumteng anasingpot amak nang amasa nga ilik. Kat patsyak amatulungan daktumot. Naimbag nga orasyon, Nana. Sa dino ka diti balay ti agnagan iti luling pilaryo. Agrupro pamit abak nang daytoy. Di alas, kan nagpintas ti bag na. Nagdadakkel ti aritos na. Kan uray ti kwintas na. Balitok samot. Nana. Apay ni Loleng, madam. Adda nga min papaitad na tulong kan kwa na. 200,000 pesos. Kat nalipatak mo di balayin. Imayak idin ngam nalipatak kon. Ay ikwa. Ay nabak nangan ni Loleng, ma'am. Iso adi yun ikan ititulong. Siya klaangan tan kita umato'y balay ko Saan na presentable? Naisam ka ma'am. Kinapudno na. Mansyon ti balay ni Loleng. Agpinpensyon. Ado pa'y katilukan na. Nalawa ti dagana. Kas na aya. Alala, sumrek ka ma'am. Dito'y unag ti pagsaritaan ta. Siya kung ti pangtedam ititulungan niya. Mga anak man nga rod. Adda makan, Nana. Ay, adda mabiit lang taigawan ka. Itay pa'y lamang manganday to'y. Hindi mo lamalmalpasan. Hinibos nan tilinutok nga adobot karne. Ma'am. Anya nga oras ka malpas amangan. Inton bigatan,
Ha? Ayan nga'y tay kunam nga itulong mo kanyak a kwarta, ma'am. Dagitoy man o. De, resibo mo dagita, ma'am. Lamutam amin dagita kwarta. Impamulmul mo mo't kanyak dagiti resibon. Apayan. May kabakit. Ay, di na bakalan. Pangasira. Ay, agyaman nak. Naisublin ije mental day jaka nakak. No kasta, kanakam day chay luleng. Wen, ada pangurangan na. Numabsog day jay, umuyong. Agkabil, mas daawak nga ron tay may diti lugar tayo. Apay nga muna dito ingay. Umay da nga min ide, nga mapagbiit dalaan, no umay da iti inana. Kimaro ti kasasaad na, iso nga impanday jay mental. Ngam nakalibas ka no, iso nga may ditaw eh. Anya, dandaninak pinatay day di akanakam. Kunakla no agpay suabak nang agbalamag kayam. Kastaw na abutan ko iti daydagundaway, tati amok kanibusan akon. Naimbaglakit din tada ng tulong kanya. Manipod iti jakon nagawat itisan ko nga ama mo a tao, kat inwaksik matan iti panunot ko agin tutulong, tapno matulungan dakmat. May mayat gayam ti tumulong asi pupuso, kat di kaaguray iti kasukat na. Alakastan, ti gayam mo, Tessie. Alaga gayam di tan nagpatingkaan, di tapakasaritaan, dito drama tayo. Manang Bianang! Ipapaay ka na kayo to YouTube channel JENA ALMOITE DRAMA. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa.